Hello, so pite ho na bon chawin ni khopa. Ama sa video achun autism le spectrum chamcha in sai tawin. Tu ni khwa hi early sign diagnosis to le treatment chamcha anavalekit o hite. Ama sa pen in early sign of autism. Autism hi iti apat ke he do thai ham. Chapang atam zo ahong ke he do thai na pha sung chu thasom na ni apat in zong he thai hitan. Ahin la atam zo hi kum niapat kum thum ki ka sunga hi hoi siala ki he do thei hi ahung ke he do thei na lam pi chum ho chu a hi le min a ho pi zong le amin a velo amina a ke ko zong le don but lo a milestone dung zui a pau be si lo a hi lo la ham thei lo ata asa ho cha sa ngap lo mila a that ha sat na abol khat avel vel abol jing thil khat chu angai na banga a lo a niau khat ahong ki khial zong le along hlei thei lo te ka na a ke chip na gari ka chu a ke koi na ngai lo a ting ki phina kap chu le thilgin wa thilnam za thei lo a hi lo le kho sa na nei lo he chi ho a ko na zong hi he do thei a hi ani na diagnosis hitabang ho hi ipiti khol a he chep thei ham aki het sin theina phabet mo chu hi le akhan na behavioral assessment hi chin abul pi chu chan khan chan hindan a hi lo le mila a alan dan a sat na le abor theina lampang khol chin na a ki mang a hin ani na developmental screening hi chi hin chapang khat chu a milestone a hi lo le akum ding zui a cha lo akhan chan to ki tu a abor thei su hinam ti khol chin na a ki mang a hi aban kita observation by healthcare professional teacher pediatricians child psychologists developmental specialists therapists chule adang dang ho ki thu khom uwa chapang ho chan thu sei chule zalhanga athat dan zo si phate cha avet tu chat uwa autism anei lo u phot chit na dia pan ala wa hin he chi ho zo si akun he theile phot chit thei hi aban kida treatment ahin la aphat chom sa thea phabet omin hi chi ho chu pakhat na behavioral therapy he chi hin hamle pau thil he be na chule chan khan chan lampang aphat chom se ne hi ani na speech therapy he chi hin hamdan le pau dan thasam ho thu sei su do sa de dan le gin sa de dan chule apau thei lo ho keu tu theina lampang aki thu pi ne he athum na occupational therapy he chi hin nisi a ki man cha de dan le ta sa le lungthima ki man cha de dan aki thu pi in a he ali na special education he chi hin ati a mi mal khat la khat ngai cha na dung zuya thim zil na academic lampang he han lang nisi a aki man cha na lampang he jang le aphat chom sa le aki thu pi in a he anga na a medication he chi hin chapang hyperactivity anxiety sleep problems chule seizures ha sat na nei ho aki thu pi in aphat chom sa in a he a chai na a parents ho jung chapang ho chan khan chan ni si a ki man cha na a apui mo su ke in a he chule akhum khana a het ding a pui mo khat chu hi le autism kiti hi na disease akun kilason thei hilo chule nu le pa te sana ku na jong kilason thei hilo a hi he chinet na hi lo le aya ki jan dam thei jong a hi di kit pon hi chi hi normal mama khat a hin hlo le lungthim aza chum bi a ki sep ji a hi